Now, Speaker sir, under which rule Yes. can he seek postponement after an answer has been given? There has been replied. And it has been replied. What is it? Is it a state, some national security issue? So कसलो point? There is no other reason where you can seek postponement. Not replying to the question, he could have sought postponement. Or minister cannot know about the question. And these speakers are आणि एक सांगता जेन्ना 2012 कोल गेट म्हणून डिक्लेअर झाली CAG ची फायंडिंग्स झाली बीजेपी सेंट्रल विजिलन्स कमिशनाक कंप्लेन केली सेंटराक 20 दिसाचे सेशन आशिल्लें सर 7 दीस फुडल्या म्हाका दिसता तुमी तो नाका काँग्रेस जनता पार्टी जाले म्हाका दिसता बीजेपी कंप्लेन केली चालू बीजेपीन कंप्लेन केली सेंट्रल विजिलन्स कमिशनाक 20 दिसाचे 7 दीस जाले उरले डिस्टर्ब झाले. Lord, I am calling your question 1C. स्पीकरचा प्रश्न अजून माझा कॉलिंग आउट ऑफ क्वेश्चन येवूच ना. मिनिस्टरान पयलींच सांगला हो प्रश्न ना कित्याक ना आनी खंयचे रुल्स Moreover, it is clubbed. It is a clubbed question. I agree. Then, why is he hiding? What he has to hide? Why was it replied? What is the answer? You have not replied it. You have replied it and now you 1,000 crore scam. 1,000 crore scam. 39 million tons of coal is involved. It has been given to a blacklisted company. AXYK. Lord, are you going for the question? sir. तो कित्याक आन्सर करना? I want to ask reason? LAQ 1A. What is the reason? See, he is already requested. He is going for What are the the rules of procedure? आमकां रायट हा. Rules of business and procedure सांगात खंयच्या अंडर तूं हत्या करता. तुझे अंडर ही हत्या जाता. स्पीकर सर. मातशें पॉयंट ऑफ ऑर्डर. सपोज खंयचोय क्वेश्चन पोस्टपोन करता आसतना येद्या कदाची जर मंत्र्यान दिल्लें उत्तर बरोबर ना जाल्यार ही कॅन पोस्टपोन टू द नेक्स्ट सेशन म्हणजे कमिंग तो न्ही तागेले ना जाल्यार ही कॅनॉट सुमोटो. दॅट इज द रूल. नंबर 2, जे मंत्र्यान आन्सर दिला ते जर सारकें आसा यू कॅनॉट पोस्टपोन द क्वेश्चन. मागीर सेकंड स्पीकर सर हाजे डिस्कशन तुमकां नाकाच. कोल ब्लॉकान स्कॅम आसाच आनी ब्लॅक लिस्टेड कन्सल्टंट घेतला. ब्लॅक लिस्टेड कन्सल्टंट घेतला MBO डायरेक्ट फिक्स करपाक. I am going for the question आनी 2A. Jay Sarkar. Question
ताजे माझे रुलिंग घ्या स्पीकर सर. He seeks postponement. No, he can't postpone that. He has to postpone yesterday. He can't just come. उठलो सुटलो postponement जायना. Go to the ना तशें जायना स्पीकर सर. go to the 49.3. No, Go we to the have checked. 49.3. We have checked. You cannot do it on that day. No, Go to 49.3 we rule. have seen it. आम्ही वाचूनच उलयता तुझे कडेन. It doesn't say anything like this. तुझ्या last minute जाय तेन्ना करूंक जायना तुझ्यान. You can go to 49.3 now. What is he trying to hide? You got full right to स्पीकर postpone. सर हे कोणशान कितें आहा? कसलो पोटलो तो राखूंक सोदता. Given reply, and now he says that he wants to postpone. अशें कितें आसा ते कोलगेट स्कॅमान? आमी क्लियर आसा हो प्रश्न तुम्ही 48 वरां पयलीं सुद्दां रिप्लाय दिला. आमीच मानतात. आज तो प्रश्न आमी विचारूंक सोदता. यू वॉन्ट टू पोस्टपोन द रिप्लाय स्पीकर सर 49(2). Boy, a question shall be replied on the date on which it is listed. If the information required by the member is not available, the minister shall state the position accordingly. Speaker may allow further time, and he may, under the circumstances, deem proper fix a date for the answer, not beyond the sitting of the house. तो म्हणटा next session. कळ्ळा कितें बेस्ट तुमचें? हां स्पीकर सर स्पीकर सर स्पीकर सर असेंब्ली कित्याक घेता? कितें चल्लें ही अर्द वर वाट सर, हे पळय वाचता तुमी. 1 minute. See what 49.3 says. If the minister is of the opinion that the information required by a member cannot be given in public interest, he will What say is the no. public interest? What is the public interest? What is the public interest? कोर ब्लॉक व पब्लिक इंटरेस्ट तुम्ही नॉमिनेशन केला तुम्ही कॅन्डिडेट तोडल्या तुम्ही सगळं वाईट नरेंद्र मोदी आयला पब्लिक म्हणटाल दोघा खातीर. मिनिस्टर खबर सुद्धा असते ना यू आर नेवर अ पार्ट ऑफ दॅट होल मीटिंग स्पीकर सर पॉइंट ऑफ ऑर्डर सेक्शन 3 आहा पळय ते कितें म्हणटा इट इज व्हेरी क्लियर दीस शूड हॅव हॅपन एस्टरडे बिफोर द रिप्लाय वॉज हाउस एंड रिप्लाय वॉज सर्क्युलेटेड once the reply is tabled on the house in the house and circulated to the member then there cannot be all these questions are infructuous. स्पीकर सर तो भिता कित्याक तो आन्सर असे किती आसा ते कोल घेता रे कोलान Can't even withdraw. आणि व्हॉट इज इन द पब्लिक इंटरेस्ट दॅट इज नॉट टू रिप्लाय Of the house. yes स्पीकर सर तू म्हणता मिनिस्टरान सांगला पब्लिक इंटरेस्ट कसलो पब्लिक इंटरेस्ट If you are not replied, yes. स्पीकर सर 1000 कोटीचे स्कॅम आहे 1000 वयर 37.9 million tons coal ताजेर 163 crores परफॉर्मन्स गॅरंटी आहा फकत. आमचो चार्ज आसा स्पीकर सर तुम्ही एमडीओ फायनलाइज केलो आता करता फॉर्मॅलिटी तुम्ही आता गिरायक सोदता गिरायक Not asking supplementary. कन्सल्टंट घेतला कन्सल्टंट बाजारात भोंवता गिरायक सोदपाक. आणि